社会国家几内亚比索的军方曾表示讲，已经取得政权全面控制国家，总统嘛已经封掠起来，国家的界界拢成红色了。这国家第23才打办总统甲国会选举，投票的过程拢真顺利。本来是按算讲27特别公布选举结果，所发生政变。 日内伫几内亚比索首都比索的国家选举委员会总部附近发生持续的抢劫事件，当时已经有消息传出军方夺取政权，本来预定27公布23个总统甲国会选举的初步计票结果，即摆已经改变。Quand j'ai entendu le tir, j'ai concentré, j'ai crois que c'est normal parce que c'est le problème des élections. Sim. A expectativa era para poder amanhã saber quem ganhou as eleições. Na véspera das eleições, esse ambiente, de facto, já volta um clima de medo para toda a gente. Quem está em missão neste momento. 日内一任军官表示，因已经成功夺取政权，成立恢复特殊高级军事指挥部，逮捕总统恩巴罗，并改关起来，搁暂停规个选举运作。当时实施宵禁，伊就是伫这个宣布进前，总统府附近传出激烈庆声，搁看到穿军服的人，甲通往总统府附近主要道路封起来，几条摆的民众用行的，也是赛车逃走，寻求庇护。Para a operacionalização da qual se montou esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais com a participação de conhecido barão de droga, nacionais e estrangeiros, bem como tentativa de manipulação de resultados eleitorais. 军方消息指出，恩巴罗已经被人逮捕，安置伫参谋总部，参谋长甲内政部长嘛做伙被人羁押。恩巴罗的对手反对党候选人迪亚斯日内去人逮捕。联合国甲葡萄牙呼吁因爱有站责，并尊重法律。几内亚比索的1974年脱离葡萄牙独立以来，经过4届政变，也甲真侪届政变无成功，因为长期政治不安，所以变做全球上散车的国家之一。 将近4成人生活真散赤，也因为这个较无治理，变作拉丁美洲去欧洲毒品走私重要的中转站。公司新闻，吴文玲编译。